Pastor Ezra Mugisha atandikire Demonstration Farm hari Purification Family Altar Ministries International omuri Kabura lya Ntonde omwanya ogugenderere kushomesa abakuru b'amakanisa g'abarokore abakurasi babo n'abanyayuganda abandi okuba kubasa kwebinga omuboro bakurabira mu kuhinga no kurisa. Actually okutasemya emitwaro 20 n'otasi sente nyingi was investing mu agriculture kampe cyo kurebera niwe nko kurisa abantu ranche giyonga ebirungo bete birungo batandikira ahameni byatwara miliyoni 1.5 miliyoni 1.5 zaziriye nyanya bwaburiye butunguru na green pepper hatshoruka zarawe miliyoni 1.5 kuna kugikuhereza ugino amusuru gwawe gwa compound urinkaye ogu atandikira no kwegesa bakuru b'amakanisa g'abarokore bari kurenga rukaga kurugo mu districts zikurenga 20 za Bugwizoba abahirwa bukugu bokanyisa obwiga kurabira mu kwinga na no kurisa. Twine henko kunzaho twine hembata nente zonka naheza kuboreka okumuntu kubasa kwatumwanye muke ukarisiza wente eyimuze yarkweta 4 ekamodo ati ntarga 4 ekamodo tuzaha na modo ya chikumari chikuni so muntu no bakubene compound ye yakutosha nabasa kwata sente zumuze arukutereza miliyoni azizaze mu miliyoni emwe burwanyuma ya wiki 2 nare kareke ikike munongo burukwezi abakugombye kwinga no kurisa nabagira ngo umuntu tandikaho projects zo kwinga no kurisa torkwetaga kugira sente nyingi ningita karahango agomeze ngo ogwe owe sentenche ningasho witakarike nabasa kutandika kuna gamba hin akunne begeta ndunde not even it is 100 by 100 no risiza hunko ko 20 nizukwa sente nkakakade buri kwezi because nko 20 nzibani ko amahuru 20 buri that is emitwaro nkebirebire so niyo nkaga just nko ko 20 nzibasa ko kakakade ke sente turiyo mu cyo kubanza hatugiro mu cyakabiri ecyo kubinga icyo barkwetugura ingiri yayo sirinatubura naito hati turiyo ntuburira the same ngiri kandi tubanza naitwe then tuze kugiburira nabandi tubingo boro makaga itu nkaba bishops na reverends and pastors baba Pentecost kandi tugaruke tugibinge numva turukwebinga na munonga pastor kuko yagamba bo babingire umuzimu n'emizimu yona bagibinga konka hati waza muzimu go bworo bwo gusimbira kati abantu tibine knowledge ejo niyo tukugezaho kuteka ha ground. Pastor Mugisha hona nagira ngo yahereze gukora plan zo kujanjaza engiri yo kushomesa abanyayuganda okurwanisa omuzimu go bworo kurabira mu kwinga na no kurisa. Awa TV West Ndabdu Karim Sengendo.